Nongeye kubasuhuza abakunzi ba The Next TV kuri Mike ni Clever nk'ibisanzwe. Wowe uri kureba ino video ndabanza kugusaba gukanda subscribe kugira ngo ubashe kumenya amakuru yizewe kandi azigihe, amakuru ari trend, amakuru ya politike, amakuru y'ibyamare mwikundira, amakuru ya cinema. Imyidagaduro hano mu Rwanda nta kindi kiri kuvugwa, haba ku bantu bari mu Rwanda ndetse n'abadiaspora bari hanze. Yongeye kuba Meddy bitewe n'agahigo k'indirimbo yaciye. Uribaza ino ndirimbo ni gute yabigenje cyangwa niki cyabashije gukorwa kugira ngo ibashe guca agahigo katari karaciwe n'indi iyo ari yo yose. Wowe icyo mbanza kugusaba no gukanda subscribe kuri The Next TV kugira ngo ubashe kumenya buri kimwe cyagenze cyangwa imbaraga byasabye Meddy cyangwa abakunzi biwe kugira ngo abashe kuba yaca agahigo cyakomeje kwigarura imitima y'abantu benshi ku ma radio station ndetse n'ama TV. Ikaba ikomeje guca agahigo bitewe n'ibintu uri gukora ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ama views iri kugira. Wowe buri kimwe ugomba kukimenyera ahangaha, ukamenya uko byagenze, ukamenya ibyakoreshejwe cyangwa ukamenya imbaraga byasabye Meddy. Indirimbo ya Meddy Mayivuga ubundi abatayize ni indirimbo aho aba ataka umugore we cyangwa abasingiza ubwiza bw'umugore we, avuga uko ari mwiza. Ikaba yiganjemo amashusho harimo uko ubukwe bwe bwagenze. Ikaba ari indirimbo iri muri style Meddy yari asanzwe aririmbamo. Ni indirimbo yaprodinzwe kuwa gatanu mu masaha ya saa 12 gutyo saa 11. Ariko ino ndirimbo ikimara gusohoka n'indirimbo mbere yo kisohoka yari yaravugishije abantu benshi bitewe nuko yari yabanje gusohora amaposta yayo avuga ukuntu izayimeze. Bamwe mu bafana be babarizwa muri groupe yitwa Inkoramutima batangiye gupostinga amaposta y'iyo ndirimbo My Love ya Meddy itarasohokaho, aho yabanje gusa nkaho ikorerwa promotion ihagije. Yatangaje ko izasohoka Meddy amaze nk'icyumweru kimwe akoze ubukwe. Indirimbo ikimara kwa uploadinga ku rubuga rwa YouTube, abakunzi be babarizwa muri groupe yitwa Inkoramutima ndetse n'abafana benshi cyane biganjemo abanyamakuru bitangazamakuru imwe na imwe batangiye gusharinga indirimbo Karava, aho ino ndirimbo yari ifite umuvuduko udasanzwe, ibintu bibaye mu mateka y'u Rwanda, aho ku munota umwe yabaga imaze kurebwa n'abantu ibihumbi 200. Urumva ko ari ibintu byari bikomeye cyane. Uribaza nayo ku munota umwe yabaga imaze kurebwa n'abantu ibihumbi 200. Ino ndirimbo yakomeje aho yari iri kwihuta cyane ku isaha ya mbere. Ino ndirimbo yari imaze guca agahigo k'izindi ndirimbo zaba zararebwa hano mu Rwanda nk'iyo bita Away ya Juno Kizigenza na Ways. Ku isaha imwe yari imaze kurebwa n'abantu 50. Nyuma y'amasaha 2 ubwo hari amashize yari amaze kwa amasaha 3 imaze kwa uploadingwa ku rubuga rwa YouTube, yari imaze kurebwa n'abantu 80,000. Urumva ko ari abantu benshi. Urumva ko ari indirimbo yari ku muvuduko udasanzwe. Nyuma y'amasaha 20 yari imaze kugera ku 400,000. Yari ku muvuduko udasanzwe. Uribaza n'iki cyaba cyakoreshejwe cyangwa n'izihe imbaraga zaba zakoreshejwe kugira ngo ino ndirimbo ibashe gucaka agahigo. Nk'uko bimenyereye mu Rwanda akaba hari aba bloggers. Ino ndirimbo ikimara kugera ku rubuga rwa YouTube, umwe mu ba bloggers bamenyerewe mu Rwanda yanditse ngo ino ndirimbo ni nziza ariko ntago ari nziza cyane. N'umuhanzi Meddy yari afite sinzi hari ukuntu yari yumvikanye n'umusore w'umublogger hano mu Rwanda, bari kuvugana cyane ku buryo bukomeye, aho yagomezaga kubwira abantu ko ino ndirimbo iri kugurirwa views. Kumbi uko yabivugaga niko abantu buri kanya bataga bajya ku rubuga rwa YouTube bongera bakayireba. Uko views zazamukaga nako abasubscriber bazamukaga, kuko ino ndirimbo itarajyaho yari afite abasubscriber bagera kuri 542. Ariko ino ndirimbo uko yari kugenda izamuka nako n'abasubscriber bazamukaga. Ino ndirimbo hagishira umunsi umwe yari imaze kurebwa n'abasaga 600,000. Indirimbo yari imaze guca agahigo rwose, yari imaze guca agahigo umunsi umwe na 5 imaze kwa uploadinga. Yayisigira record itarandikwa n'indi yose. Yari imaze kurebwa n'abantu basaga 800,000. Yari imaze kurebwa n'abantu basaga 800,000. Uribaza ntawe yari imaze guca agahigo
umwe mu banyamakuru bandikira inyarwanda.com yahise yandika ati hasigaye amasaha 47 mu gihe My Love ikiri guca ibintu, ariko muribaza umunsi yitwa ngo Queen of Sheba izaba yasohotse hanze wasanga ari indirimbo Meddy agiye gusohora. Ubwo akimara kuvuga ibyo ngibyo hari undi wahise wandika ngo Marry Me, ubwo nisohoka bizaba bimeze bite, mu gihe ngo bita ngo Juno atarongera guta umuzigo hanze nk'uko Juno kuko niwe wari ufite Juno na Waze no bari afite agego yuko indirimbo yabo yaba ari yo yarebwe n'abantu benshi mu gihe gito, ariko kuri ubu ngubu imibare yamaze kwerekana ko Meddy yabangije kwa Meddy kuri ubu ngubu indirimbo ikaba imaze kurebwa n'abasaga 1,100,000 ku rubuga rwa YouTube. Nubwo ino ndirimbo ya Meddy yaciye agahigo, ni umwe mu bantu ba mbere b'abanyarwanda babashije kugira miliyoni views ku rubuga rwa YouTube, nubwo ubu ngubu bitakiri ibintu bigoye cyane kugira miliyoni, ariko we yayigize mu gihe cy'iminsi 2 mu masaha 48 miliyoni views zamaze kwiyuzura ku rubuga rwa YouTube. Meddy akaba agiye afite n'utundi duhigo dutandukanye, nk'aho indirimbo ye Slow yari imaze kurebwa n'abantu benshi ku rubuga rwa YouTube kuri uko indirimbo yitwa Slow lyrics yayo ikaba ifite miliyoni 16 mu gihe cy'imyaka 3 imaze, naho official video yayo ikaba ifite miliyoni 52 za views z'abantu bamaze kwirira mu gihe cy'imyaka 3. Urumva ko Meddy rwose ku rubuga rwa YouTube ari guca agahigo. Meddy akimara guca agahigo yandikiye abafana biwe, ubwo n'abarizwa muri groupe yitwa Inkoramutima ndetse n'abandi bari ku ruhande, ko bimushimishije kuri no record akoze, ko bimushimishije bimukoze ku mutima, agasuhuza abantu bose ari mu Rwanda bari kumusapotinga. Si Meddy gusa waje gushimira abafana, aho n'umuhanzi Safi Madiba yaje kuvuga yuko ubona Safi Madiba atangaje ayo magambo ku rubuga rwa Instagram, aho yanditse ayo magambo avuga yuko nawe bimuteye ishema kubona umunyarwanda ari kuzuza miliyoni views mu gihe kitarenze amasaha 48 gusa. Ubu utarakora subscribe ndagusaba gukora subscribe kuri The Next TV kugira ngo ujye ubasha kubona ibintu bigezweho kandi by'ubwenge biri trend.